cái chỗ này bà lỡ dân đi đại thọ nó thế là khi này lỡ guru này lỡ đồ về thì phải là vấn đề bảo pháp cho trâu của chẳng có thì phải như lẽ đó nên chỉ đi lẽ đó tại vì khiเขานี่จะมาว่าเช็คที่ตะเกียบที่ผ่านเลิกในการเลี้ยงครอบครัวคุณนี่ในเกณฑ์เราปรับพลาดสักทีเดียวเนาะไอ้เราเลิกก็คือที่จุดที่ผ่านไอ้เราสู้ภาษาที่ทางนี้วันนี้เนาะเอาคุณเราพอมาเกิดจากที่คุณบอกไว้นี่เป็นเราเตะเอาหรอกเสร็จหมดเนาะเอาคุณนี่จากที่ก็เขายังนี่เนาะ we got to find the problem เนาะเพราะว่าชุดโฉมจากเขาเป็นยังเอาคุณนี่เราเพลงนี้เริ่มกันเจ็บกันชุดโฉมเขาเป็นยังหมดนี่เริ่มกันดูคนเล่นนี่เจอในขั้นนี้ diagnose the problem เอาคุณนี่โอจะสุบาคุณตานี่เพราะเลสูกติดตัวเอาคุณเรากติดตัวนี่เอาไว้ด่ากำมาบัวประจักษ์สาวนี่มันนู่นเลยเนาะประจักษ์สาวนี่นู่นเลยคุณเรา diagnose the problem คุณนี่ประจักษ์นี่ก้อนนี่โลบเลยเพราะว่าชุดโฉมเขาเป็นยังโลจิโลเซลเนาะดูประจักษ์นี่ก้อนไว้นี่เป็นชุดโฉมเขาเป็นยังไม่ต้องโลจิโลเซลนี่เลิกก็จะ solution ไว้นี่ปากมันนี่จากเสืออับบ้าดอกก็จะนี่กับจากตัวคุณนี่เนาะคุณเราเรียกข้าวนี่นู่นเลยนี่ it's context เขาไม่ได้ดาสุดาสาวีไม่ต้องมีดาวิโกเวนี่โอทอเดอร์มันนูอับบูเลยไม่ต้องมีโอทอเดอร์มันนูอับโคเลยเนาะจากที่พักเนาะแล้วที่ข้านี่ it's background ดูนี่ว่าจะละดูนี่บาดันยาวูว่าจะละดูนี่บาดันยาวูคุณตานี่เนาะว่าจะละดูนี่บาดันยาวูคุณตานี่กติกตระกติกว่านั่นเล็กจังโลมันจะเนี่ยนั่นเล็กจังโลไว้เราจังโลตาเกลือมาจากปากโลไว้เลยจังโลไว้ในอุดมมันเลวีเนาะไอ้นี่เนาะเอาก็ไม่นี่จังพูดที่อยู่ไว้ด่า background แล้วที่ข้านี่ it's symptoms แต่ดาสุดาสาวีนี่ดานยาวูนี่ยังชีบุปาอัตกินี่เอาไว้กันโนเนี่ยเขาไม่นี่จากโกจากเควีนี่จากสุดาสาวีนี่โลภะกันนี่เลยเนาะ symptoms ที่เดียวกันอุดิเลนี่เอาไว้นี่ดาวเขาจิตตะเปโตเริ่มกระบะมาโอ้เลยเนาะสมมุติตรงนี้สรุปเนาะคิดกันเริ่มกระบะมาวันนี้นี่เลยนี่ determine the root cause of problems ดาเปที่โนภาดาวิโกอีเอาข้อที่ขบูเอาข้อนี้ดาพูที่แพ้อดีตโดยดาดูถอนดาวิโกข้อที่เดินอบาจุบีสองข้อนี้เป็นรูปเริ่มประจำเป็นที่โนภาเริ่มประกอบคู่ที่เอาไว้คู่ล้อนี่เราเป็นรูปดาพูที่แพ้อดีตโดยดาดูถอนดาวิโกข้อที่เดินอบาจุบีPerkutraดูดิกติกาที่นี่เอาไว้เทวดาสุดาสายโลมีแต่บาผู้นี้ดังนี้ก็นี่พูดถอดเลยว่าสุภาษาที่ไหนพอกูที่ถอดกติกากรรมเนี่ยกติกาที่มีที่ถอดกติมีกรรมนี่ว่าสุภาษาเวกาบุนี้บานุตีเนาะฮาวตีเนาะအခုนี่ดังนี้ที่จะไปต่อเลิกปะจาที่กูเห็นภาพว่าเลยเป็นเมธอดไว้กูเนี่ยนี่เลยนี่เพราะว่าคู่ที่แพ้ตีดอกดูจวนจังก็ขอที่ได้อบาดดูดิตัวดอกปะกันนาเปิดจังก็อยู่ขบเนาะดอกปะกันมานี่ตารีอีเกตว่าตาดีเลยดอกเตข้างนี่ตาตะโลบดูดอกจังที่จังก็ขอที่ขบคู่ดอกจังก็ข้างนี่ประมาณตะกะติบ่าดูพวกเขาเห็นกันดูเป็นดวงมาขี้กาประจักษ์ความสมัยผู้นี้นาจะมีอย่างจะมีนี่วิโรนะประจักษ์ก็ที่ผ่านเป็นประมาณว่าเชื่อที่ระบาดคุณเราเป็นดวงมาขี้กาประจักษ์ก็จะมีจากก็ที่ผ่านประความสมัยอ๋อเราประกำมาที่เรื่องนี้ขี้กาบาตุบาตาเราขี้กา agreement ผู้ดอก agreement คุณนี่ดอกเรื่องขี้กาประจักษ์นี่ก็ที่ผ่านเป็นรูปแบบดาวสุดดอกเป็นมือพักที่ผ่านเกลียดดีกว่าเป็นรูปแบบดาวแล้วก็คุยกับคนนี้ก็แบบดาวตุเกลียดดีกว่าสองคนนี้เป็น agreement เนาะลูเนาะคุณจะกินก็แค่นั้นนี่อุทธรณ์เจ้าผู้นี้เนาะนา
do utro target solution the car ya you do utro solution the car we lo pasatana ke ni lo ka he u ko ni agreement do no agreement way ni wa aga ataba ba ta ko ni no lo ka do ni ba ke ta asana agree no ko ni lo no ele ki the car ni determine alternative solutions hora ko ka nya khi ni tu che bo ba nya khi ke pan ko bo we ni ero ka pha to ni solutions in pa dama washe a clear ni pa wa de ni clear ni ko ka ani tu bo no khi bo de bo du bo je bo lo ka khu tho ke clear lo a bi ko no ko da phe ni no ta pe chi no pa di tu no ke do ni dama washe a bi pa a bi tu pa ko da phe ni da no step 3 way ni lo mi ko ni da du ko cho ta pe chi no pa pa lo ba ka ma washe ta ni ko ta pa ni ta bi lo ba ka do ni ta ba ka do ni ta si sa no ke mi ka ba mi ta si sa lo a bi ta ta bi mo no no de ki ka ni ba ka ba wa si ko pa ta ma washe a klo pa ta pa ka ba lo ba lu do ta ni ko ko chi ko ni lo ko do clear lo ba ku cha ni no ka ba mi we da ba problem we no clear ni no ku cha clear ga bu ba problem ni ga bu ni ta si sa ni ke mi che to le ba noก็ก็เกิดประเด็นกูจะดูตาซาเลยตาซาตัวนี้จันยังตาซาภาษาเด็กกติตราเนี่ยมีเรื่องที่แบบคุณอาจจะตาซาอุกะกติปนิวิโนนะแต่ตอนนั้นเป็นสิ่งนั้นคนเราที่การนี้ก็แบบคู่เชื่อดามาว่าเชื่อที่จะวิกเตอร์อัปปะก็จะจะมีคนเรา agreement ให้มันนี่เรามีแต่ละการวิสิมันเนาะแกนเราอีลุย select a solutionคู่เชื่อเราดามาว่าเชื่อวิกเตอร์จะมีคนเราเพลย์ข้าเลยนะจะมีนี่เพลย์ข้าไม่ต้องมีเพลย์จะมีนี่วิกเตอร์เลยพอปัจจุบันตั้งวิกเตอร์นี่เพลย์ข้าเลยดาสื่อดีเลยนะ judge feasibly select best fit for user a solution is chosen คนเราno we step 4นี่ก็บอกอุดรจากคู่เชื่อเนาะ clear แล้วอะไรก็บอกอุอยู่เนาะคนที่เพย์ประกอบไปไม่กว่ากี่จากบอกผู้นี้เปิดปากผู้ปาจีเนาะจากที่ที่พาอุดรดูดีเนาะเปิดคู่เชื่อเนาะ think of solution เนาะสุขุมวิทจากมาว่าเชื่อ clear พาเนาะ no vision นี่คู่เชื่อ clear ปุ๊บเนาะ clear แล้วอะไรตัวผู้นี้มันก็บอกมาอ๋อตะปากันจุดนี้เนาะโดยในที่จะเป็นตัวนี้นะ implement the solution นะอุดรการลงเป็นลุและการมาว่าเช็คเลย agreement โดยในที่การนี้อุดรการมา action นะพวกนี้การวิเคราะห์นี้เป็นดูทาง theory นี่บ้างแล้วคนนั้นจริงๆเป็นดูแล้วเป็นการที่ข้อเห็นเราคือการนี้ดูแบบเตอร์ก็ดูแล้วก็ให้พอคิดในภาษาเกาหลีก็มีการว่าที่แค่แบบพัฒนาความแต่ในพวกลูกเนาะพอพวกนี้การวิเคราะห์นี้จะมีประตูรอและติวจะมีบ้างประตูรอและมี practical เขาบอกนี่ดามาว่าเชื่อทางนี้มีดามาว่าเชื่อเลือมีตัว action พวกนี้เนาะแล้วในที่นี้การดูตื้อเกลียดบางจากผู้เชื่อเลือกำลัง accomplish as plannedนะดีประตูปากตัวนี้ดีประจำทุกทางเดินตัวนี้ประกอบกับวิโอเนาะโดยสร้างสรรค์มา begin the mission เนาะปฏิบัติเจดีเนาะปฏิบัติสิ่งที่ผู้ดำเนินตัวนี้เนาะ begin your mission สร้างสรรค์ทำมาเนาะในทำมาไว้ทำในตัวไว้นี่ในกำลังว่าเชื่อนี่สร้างสรรค์เนาะในกิจการตัวนี้ evaluate outcome เนาะจะเป็นที่โน้ตปฏิบัติสื่อปะดามันดาอิตุตนิจวัตตาเลดาปุถุเวทิดาตุปาดาตุปาติเวตุลเนาะดามันอีนี่ดุตนิจวัตตาเลดาปุถุเวทิดาตุปาตุลคนนี้ปูดอ agreement นี้ปูดอดาวิกเตอร์โดนี่เป็นมิตรดุถุเวมาถุเวนี่ดาเซอร์เบสเซอร์นี่เทให้ถอเทให้กูถอเทให้กูถอกลอเขาเป็นนี่ปะบ้ามาถุเวอสิก่อนนี่คุณเราจานจุบะตู้จานจุบะตู้
no tu kesoda ni pabaki suku musik sikolo do takwen no kweka no taman no makani depani no kebaku sikolo no evaluate outcome di depan sikolo jadi aku dah tulis pelesu di sosri ada utak kali itu kipas kita ada peti di depan no ada peti di depan ni peti dah telah pada kunci kubah di sisi intellectual approach demi apa no betul tadi tu kata sekolah pada tadi kata saya aku dah peti method kita willy nah jadi kalau kita ada fishbowl method nah kita kalau kita ada spiral method no kita kalau apa kerja kali dia go le web method web ni pagati no lagi awani kapo hi ni uno bidele aklu kwa ti ama no aku dah ni le pagama na decision making go le pagami go le na pagadu utho na pada peti no pada ni pei di pada pagaba suku ni issues dari history background issues dari history ni background dah utak dalam duke chona utak ni aku dah le dah suku mubu di pada ni popular option pada kuti ini pros ada dari cons dari negatif aku dah dari ni aku dah dari bad dari ni le kedua menu ni reason 1 2 3 boleh apa dua dari web ni le menu boleh dah suku muda kita dari ni hit pada dari negeri pada kita option 2 sekali berkaitan pros cons di depan reason 1 2 3 reason 1 2 3 option 3 dari negeri kemudian dari negeri kemudian kemudian le pertama kuasa clear di depan ni awak ni clear clue aku ada akan masuk le akan masuk kuda finalization tapi tino pak kerja, lepas dulu kita server. Aku dah method ini, juga ada web method. Aku dah kali data tadi, method terkau, fishbowl method, kita kali spiral method, kita kali web method. Aku dah pakai lesu isosri, ada apa di How did the Bible tell us about solving the problem? Bisa cerita pada tambah kuasa kita di depan ini saya syukur no bisa awal sikoti. Tak ikut depan awal mah kuasa ini. Jadi itu bisa ada T, bisa ada dua. Su tambah kuasa kita dah ikut depan ini. Baru akan dulu. Lagi kali. What is the purpose of the church in this world? Daupu kesaiwa kesapitu pada daupu bedakri daupu ele khop tadi daupu menule oi tipa beka dia tengok le padan aku dah disosiasi ni solusi dah pasal pu tipa tak keku jual plat tak ada solusi pemikuan kimusi sebab terus sebut lui dari ko ni menule dake ku ni menule dake ku ni dak ho daya dia do dana dak ho dia wai sila pun ba ku le ku betu ku ni madana ku le sai wa na ku ni do sai wa lo pha do ta le so ku shi ku do dake ko wai ni madana le sai wa do so ku shi
Kesaya mati tekan tiba. Solusi mati tekan tiba. Kesaya lo solusi. Kesaya lo ada tu bunyi. Kesaya lo kan ada solusi. Kegini. Budak tangi koti. Tangi koti ini pada semua ke kuasa. Putih pani. Ini lihat dari no. Dako jaket dana dako. Satu tu ane soyutapu bi lokini. Di sosial media kuasa putih pak atau woto tu dan ini wah aku putih pak bayu bapo do awak di soda lagi dan tidak kuasa putih pak awak di tetap untuk so juta ada hidup pak mako make kuasa putih pak no kudo dan beti no pak kile no kudo solusi baca putih lejua di tu akan cucuk kuasa dan beti no pak kile no dia. Solusi pada kucing jual itu akan cucuk kuasa do solusi temu sebenarnya solusi ada suku bakti ya kuni pet dari kota kata pokok pasti pokok temu itu kita dari pokok di paku wesiko masa tenaga ini bertemu kecil ini pak kesalahan siko solusi ada temu ni awe temu kecil solusi temu berapa Nemi ke domani dan jika putra agak ni demi bang. Kesaya udah dapat datu padu lesdusi wei dah mabuah syakti wei puni kesaya tinya puni kesaya kita solusi. Mi temu apa bahasa tanah kini. Kudo gilo bahasa kesaya udah dah olo. Jual lo padu dah lola. Nah ini agreement kesaya ni solusi itu tinya wei dah kesaya tiga wei ni. Naku do ya dile, no naku lo pado, natale jepudi le. Ya, kesaya do solusi maloti ta le terkan kesaya pudo o, kesaya mi jual lo plata le amu apa pipu ti depan. Alu kesaya ma olo no. Do kesaya desi komuni jual kele kemada. Solusi mau tu suku muda jemada tiada tiga. Solusi adalah kesaya adalah solusi ketiga ada yang leta dan yang kemana. Do dah kucing kle register. Weh solusi kesaya lokal ada tak cekeli ni mah awe atau demi mana atau hawa kerana. Weh le kesaya no yang ketua bawah. Entah kucing ni apa le di ketua. Ani dia sangat diam dah. Saru, kita pilih dah saru. Saru itu ketua di lebih pentingnya bah pasal tenaga di sosial papa tu beda le saya kucing ni so haru. Aku jadi le kami kowe le kepala cucu apa saya putih pahu ni. Nah, kucing tu ku kesaya lo solusi kucing tu ku clear begitu. Nah, clear begitu. Kira keketo dari tambah wenti bo. Kudo petila dah kucing lebih kita solusi dosa lu kena tu kuda. Dama lebih dari. Kau perlu solusi do wanggomu nado jua utuku. Kudo wenti le cucuk kuasa. Peni ni pekeciba dah studi kuda kalam ni beda. Solusi le tu do. Soharu do putra putih depan. Do kesaya solusi tiap ke no putra putih depan. Le kesaya utuku weti. Kesaya utuku weti menunda ni le weti dah bawa mungkin pada semua keku weti pani. Di kudo no ku do dari loti lo set oni. Le kido weti manggule ni le do tutor. Kau istilah putih depan lo. Kudo dah beti no pagi ni no pakai ciki menilai ni. Dia kan so kuasa ni ada menilai ni. Awet pada tutup dua ada kehukuman. Puedo dataku, puedo dasito dua kesayuan ablu. Ni lo. Masa dah makan dah kita kok dah kedua hidup baru kita dah makan ni. Kesayuan itu adalah perkembangan sosial terkendali. Kau nuibe, dapat dia tu kau dah siapa ni,
to me God upload or why is that what they want let me know that let to plata in to me God does it by the upward 7 nations God we God a me party the father a toda kasaywa me party the father umula menuleni umula kama party the father a kasani the pasiko di bakado sexual no kasani the father no aku ni kasaywa tem dileni tu we wodo je kutel tu me ba tu we suba su tu na je kutel tu ni tu me ba kasaywa weti kasaywa weti le kuleni le tanna le apa so abraham tu thoweda le weda kudo ta su kena kasaywa le lo phato ta kudo le apa ba di pha atanna le tu lo ta le kasaywa kuno kasaywa ta olo le kama le kudo kaswa weti su ko ta si ba kudo pasado theda kasaywa te weti ni le ni the Bale Hilo Tutati, don't treat, no, the Bahilo Tutati, no, the Ba intermarry, no, the Ba do Rolo Tutati, the Saga Lord Takipulo, Bamukulini, Tata Kepwati, Patitoba, Tapa to Patati, the Litora, Pasadina paper, and take it that Petino Pan, Nuleni, Tapetino Padaka, Sir Saiva, and he, why is that put it Pan, that to play, no, liberation, freedom. Ni lo no awe bi di so sui alon di abu no da pe do ti ku no da ki ko da ti le problem the ka we ni sa yo ma da di le kini to me la pe su di so sui ato ni ke sa kri ma wa she da ki ko da pa no me pa ko kwa le di yu ha sa ba lu ko sa bu to le si to ni ba ke ti ba pom le per ja pum di ba ja phoni ho no ba ja phoni ho do ba ja ke su ni su ke sai shu kri ba ku do ke sai shu kri ma kwa she ta bi we ni Jesus identified the problem ke sai shu kri lo pa phla we da ta ki ko na ta ki ko ke sai shu kri ti nya we lo no ke sai shu kri ti nya we ta ki ko ni pom mu ti ga berta ku ni do no pemi ba dia to ni le ta e bo we pu ni wa juta pu ni pa udo ta ko ta le pu mu ti ga ni di so mu shi ta to ni ka ba ta ku ki yo le aku do ka sai shu pi ter ka ni mati ni ka sai shu pi identify the problem ta ki kom ni ka sai shu pi lo ka sai shu pi ku ti le ki ka ni awe da mu ni ta wi ko ti ko bu no ta wi ko ti ko bu ni mu ni wa parishete pani edo libus of sanctuary wa parishete pani edo ma khik sanctuary lo wa tiga we ni ke lu so mu she ta ku ta to a kama di le ni no wa parishete pa ku ku to ni ke sanctuary tin ya root no root ko ni do ke sanctuary who clear Jesus searched the solution ke sanctuary who clear ke sanctuary ke le le tu klani wala da kama tu bani no kui swala le no aku tu le sai shukri te wani ni ke sai shukri mam ni ke sai shukri no awada te we bi do we mam ni sino do awada ko no ko ka da le wani ku do ko ni ke sai shukri le ta ko ta ke ni awe ku che we clear to bole akapa pha kita ak du ne pha da le ki to bole sai shukri implement the solution cái sai shukri no mà lớp quê quê ta vì cô đi lên đi lớp và lên tu class lớp và mà cái mà đã tu đi mà chỉ vào lớp cái trường đi mà ta thấy mà nó tập quy tí bộ một trường ai lỡ vào nó qua cô ở đấy kỳ quê nó cái sai shukri sẽ có tí quả bộ ukle và lớp xin nhon na đi được phần ukle cái sai shukri tiêu đó yes có cái xin đó Tangi kom ni tangi kola pumutiga we ni atak take wa parishete de pa atake wa atak pa akatuni no ke sai shukri hu kleder da so de level ni ke sai shukri da pum yesiko yete sino na ba ki do ngale ta de ba
ခုတော့ကဆိုင်ရှုခရစ်အမတ်သက်နေပကေဆုမှုပါကိနေလောဘလူစီကတော့ပတတဲ့တော့ပဲစီကတော့အခုတော့ကဆိုင်ရှုခရစ် a problem solving way နေမနူလန် transformation လောတန်လေလို့ပြောတာလေလို့လည်းတော့ပုံမူတကဝေးနေနော်အတုတမလောတာတော့တော့ဒီတာတဲ့ပါလေဒီတောင်းမှုကစောတယ်လို့ကစားရောမှာလည်းပေါ်စတာပုံဒီဖာလို့တာဆုမကကူဝေးနေကထူပလို့ဒီက freedom liberation salvation အခုတော့ဘောနော်အခုနေနော်တော့ပဲရောနော်ဒါကကိုနေတပူတော့ဘာနော်တကနနောကစားတာဝေကျနောကစားတာဝေနေ I have my own problems you have your own problems next ko no don ta ka yes ko ta ko ta ke individual problems no don ta ba thwe do na phu na ma na du bo to ko se ko a to ko problems na ta ba thwe do ta gro a to ko ba sa do problems away ni te ni ta ko ba pu do kri ata we have solution we have the answerအခုတော့ဟဲ့ဒီနော် church internal problem လီမာတာစပတ်တော့ခုစပတ်တော့နူးနေနော်ပကတိပါနော်တန်ပြီနော်ခုနာဒီကပါဦးတော့တတိတပါတော့နော်ခုနာဒီဖာနီဦးတော့ကပါဦးတော့တတိတပါတော့အမှုတောင်မူလို့တကက်ပွားလို့ပဲနော်တပါတူပါတာလို့အဘ good reputation အခုတော့problem တခါနေတာကိုတခက်ခက်ဒီပကမာပွားရှေဘောဒီနတ်နော်နတောင်မူနီန controller တာရီဘောမြာန controller တာရီအော်မီတတိမီတထောပါနီနတောင်မူလနကလေတာလို့တာရီ sorry နတောင်မူလတာရီကိုတခါနေနကမာပွားရှေဘောနီနတာလေဖော်ဖလိုဝေးနီနပေါ်လည်းတာရီမီတို့ပါတော့ပါခုနေနော်ပါတိတိနေကလေးပါလို့ပါချီတယ်နေလေနေနတာစီညောနော်နတာပေချီနော်ဖာတာရီကိုဒီခါပါတိတိကလေးပါလို့နေနော်အခုနေတော့လီမာတာစမတော့ခုစမတော့နွေးဘူးနေပကတိပါလို့ခုနာကပါတော့တာတိတာပါတဲ့ခါနေနော် good reputation ခိရခါနေကပါတော့တာဆိုဆွီငေါကပတရာတော့တနီနော်ဟီပါပါနော်တာကူသေးကူပါဝဲနေပမာဏိလိကလေခေါပလုံးနေမိဒါတော့ပတတုပတတော့ဆိုင်ဝါပတတုပကိကဆိုင်ဝါထူထားတော့တမ်ဆွဆွီအတပုတာစကလီတော့နိုဝီတကဘာဦးတော့တာကူသေးကူပါ full of wisdom ယတရမလို့ရထောပပဂီဟူတော့တာကူတခါအိုယုံထလေနေတာဆောတာအဝဲတူရီမိုင်းရတော့ဘာနဆောလတာကိုဘလို့နေဘာဂီယာတဲ့အဝဲရီမိုင်းရပါတော့တာကြီးပေါ်တာအဝဲရီမိုင်းရမစနီယတိနီဒါဆောလတာဝဲနီမိတမနကလေတပိုလယကမနီတတ်မီဘောကိုဟဲ့ယဆောလတာစီရနေပါလေဒါပိတမဖို့ခုဒါရလောကလောဖို့ခုနီပါတိပါတေပတေလေပါတေစာမီဝေပါတပါတူပါတာမီဝေအတတိဖာကူတော့မစတရကနီလောဒါတီဒါလေဖို့ဖို့တိဖာကူနီယမနီ wisdom ယမနီတာဖေးကလေဘုန်နီဒါဆောတာခုနီနီယခိဘာသူပါဆိုင်ရောနော်ဟိဟာတာဆောတာဒီဆိုစီတီတေဒါဘာလို့ဆောတာဒီကဆိုင်ရောကိယောတမန်နော်ဒါဆောတာလေယွာဒါဆောတာလေပွားကညောအမေညာနီမေကလေတပူလောနော်ပကမန်နီတာကူသေးနော်ပကမန်နီတာစကူတာဆာပကမန်နီကလေတပူလောပကမန်နီပွားကအသအော်စီပါတကိရပကတဲတကောလေနော်အခုတော့ခရီးအကလေလဓမ္မပွားရှိကိတိုင်ပေါ်ပါတေယွာ
Adamasani, Uwe, do damn God upon Badama, why she on law. Okay, it do. Why shall we have? Because I am a do, I can do it. Me no. Pomu Adami go away. Because I should ma wash it do, I can do the Kariba. So the lady Pomujigan Adam. The Blogoni, whether a pada Putipa, Nado Yasiko, Pomani Tamadumuni, because I want to be 10 Umudiga, the Leluga. Because I should be edotesico, Paparishenipa, Atapa to Pata. The local Nado Yapa Pada Mudipa, Nado Yapa Creep Pasico, Pata Musiconi, Creep that way Siconi, Nimudu, double Banido, no Kami, Dada Amawaki, Mawa, Sheki Sico. Good up, because I should be approach him, new approach him, loving approach. No, love approach, learn that a clear, it was hotly. Munileni, Portugal Atam. It was hotly Portugal Atam, you go to the past. Key, Tata Huda Hu, Uwe, Pay Udo, Dasu Juan Vitalo, Tata Huda peace. Portugal Akama, Washetani, go to Ganina. Dahuda Pubitul. If you do not have peace, how can you solve the problem? No need to do that. Pull in the book. You are to get her, because I want to get her, a commaster, another, that we go in. Me to who are pull in the bunny. Nakama wash it, I go to Paddy. That we go to Paddy. Mukha, that we go. That Mukha of the Kepua. That Kepu Gena. That we find Nakama wash it one, because I want to tell me to the bunny. Nakama wash it, Nakatini, that's sir. Delay, right answer, right solution, good result, an effective result. Bagaimana delay? Lagi tu, kalau ni jual tak sesuai ada ni, itu pertindakan dapat saya tahu. Wow, misalnya ini pakar ada tak sesuai ni, dah tiba apa dulu, dah tu kau ni, udah full of challenges daripada aku pada misalnya ini, bangun kau ni. Adi aga I am a prophet. I have a prophecy, the word of God. You don't say what you tell edo prophecy with that. Okulukalu musanya. Musanya edo kolo I am the apostle. You make a sign of who told it pala. Dito do dhamma put it pala. But the tailor the winning to me. Basta na kini. Don't with you no kolo na tapula. Learn me. You are a keeper, is something to the power. You are what to the power. Me no call on Lana. No passos in the telego, no call on the I am apostle to me, no call on that Lana. Me to me, you quite cheap on Saloki Yatamu, Lord Dino Seba, the Brendo. You call on the other, you me, I am apostle. Need you go to Lana. Hold on. Lagi luar body, you are so mono, a kehesuni, dama washeki, dalam betusukum baku. Ora, pemakai berjaya kora mira, but human intellectual, pokok berkuci ni, no clear, no berkuci ni tu clear, pemakai dari sesuatu dapat hati berkuci ni tu clear di depan dia, awak ni. Pasal tu, dalam kemampuan ni puan ni mulai ni, mira kesaya sukum, kesaya kemana. Ura so mesti beli tadi sekali beli dia so mesti jadi sekali ya. Awak kepan lek lagi le deplo awak biasa nak thot dia kau betul ni pasti dia kebeli ya. Do netela kesayau nombor dia kepan lek dia nada kesayau tu nani macam le ya. Ura jika kepan lek dia ada nani macam le sekali so mesti biasa nak tak boleh tak. Kudo solusi maloti tak kesayang. Do kesayang sikot dia loti kau mulai. Demi yang mana ni kebat leten nak kan demi bang. Yang kau udah nak, jika leten nak. Kudo demi ni solusi ni kewe dah apa lo. Nado yang ni kewe dah apa lo kudi. Ya, pakai dah apa lo kudo kesayang itu mata ada berubah. Aku dah. The needs
done you. But there are intellectual approach, method approach in really. Maksudnya ini, dan dia bukan pakai betul betul, no, maka circles way menilai no spiritual preparation, no tak betul tak, no tak betul tak di sini aku ni, pedana kesaywa, pada pasosi betala, pekau umum leda tak kesaywa tak kletik. Avoid wrong reaction. Hasret dah kletik pada agama. No, use a systematic method to clear a lot dealer who would not agree. Dia nak uli pemakai nyapu, pemakai nyapu pakai tinggal tu. Saya pun nyapu ini. Jadi apa problem okay, nah, linear ini biasa tadi, asal tadi ini, le berseni udi, nah, kalau ini, le pakai juga su, wani perlu method, perlu taktiknya, dari kau kalau pakai mawasya wani, nak pakai udah agriwo, no, agriwo ketiwo, no, dok lagi kan ini, commit every problem to the Lord. Allah kiki yang tadi kau pada kesapu, no, debris itu separation, sebut sinui dan minum jiwa. Aku dah, no, the church continues to grow when the problems are solved. Dahulu dua talk kedok, bagaimana datang sebuah sudah kesayang ulo, no, maka begitu kau kurang. Kuhani, head, itu kan ni, hujang sedono, kau jadi, pasal bersahut saya sudah di head, behebelok bera, betul petawida bahasa, yang dikadu, dia bahu, iuko, jadi teradu jauh awal dia tak betul punya, saya offer sih kisah, no, terakhir biasa. Tawili, haba beli, makul teli, ini besi kesasi kan ni. So, awak dia set about phone, nah, tegak tu sile. Oh, no. Aku jadi, pegelek dalam dari subah subuh, agoni. Perbuatan ni, mitu, nah, dari dabang mitu lepu ni, pegelek kita ni, nah. Kuda. Di kita foto ni, pekelera tandu tahu ni, kita nak ni, tanpa tak kewai ni, peminta makwasya ni, loti lo, perlu tu tiba. Kuni pemaga, letak tu ni jadi tiba tak, tahu tak apa dengan dia dah ni. Pemama nak bersulo betalo, tahu ni tu kita ada riba. Pemama nak bersulo betalo. Aku ni dari kod kani, betul kuat di dia. Dari kod kaiwai ni, pakai tenah perlu kita, pakai mawasya perlu kita. Aku ni, awal ni, method awal ni bina, na intellectual approach, dan tipu baku na agama sewa, how to make the right decision, how to choose the best solution, how to have the good result. Lepas kemana, dah sela agama ni, dan itu kaiwai ni, kemita le, method kita. Le dawai hokuni, dalam kedua ni mulai bila kesaywa, kedua calo, kesaywa akan beroleh kalau. Every church has internal problems. Tahu bukan udah dari kau apa? Kami dulu le pemikau kukunya. Pemakai betul kau. Lalu ni, le slide le boleh. Bahawa kuku anis, ya. Bahawa kuku ni sebab kuku amedo dawai. Tapi begitu. Ya udah yang mesti lalu udah hawa dah ni. Tu yang thos juga ni bah ya. Tu yang tu kan ni juga bah. Tu mendo tu yang tu yang juga itu tidak bah. Yang mendo dah we yang ni. You udah yang hawa yang degree. Dah we dah yang tidak yang telo. Masa tenak ni. Tak ada benda dia kom ni. Pada ada koplo, ni tak ada koplo. The solution, your solution. Pakai dia tu kok. Ya. Pakai dia tu kok dah. Pakai lesson approach ni bah. The method ni bah. No. Every church can grow towards a mature, faithful community. Now,
ดาวผู้คริดดาวผู้โก้ผู้เดนี่ดูทอสู้มันอยู่เลยนี่ดูทอสู้ดากระกระไม่ต้องมีว่าสุกินากิตพูเลดูจุกเวเลอุเวดอดัสุดานะเดี๋ยวนะ but only allow Christ to grow one's own life and commitment แท้ตรงนี้เนี่ยมีเลยนี่ดาเปล่ก็ใส่ชุดคริสต์เพราะมันก็ไปเห็นตัวจากดูไม่ป่าพูดนาดอยาเลิกปูบาเลคริอันหล่อเด้อว่าให้สุปูมุติกาเลอักษิโนนิทานิดอนาดอยาปกษิโนดิเลยไม่คริอัตตานี่เลยนี่เอโดสโอเดเลกิปวาติกาดาวมูเลเซเลอัตุตอุมุบาทเวกิดอดาเดบาตวิวเอาไว้มีคริอัตตา the heart of Christ The church does not allow to be changed by worldly culture. The fact is that the church has been called to transform the worldly culture. Mala pito ko ito hihimalo ko ta. Mumsani ay ni no. Hoku at the sector natin pati. Pwede ako di pati. Pero plele hoku sa dalawa. Kasi mga ajaran tuhคนนี้คริอาจารย์ผู้นี้ก็มาสอนเรื่องที่หัวทุกคนละคนนี้ก็ใส่ว่าเทปภาษาผู้ที่ทำแต่คือเรื่องวันนี้หนึ่งเราสุขภาพสิบปีก็ใส่ว่าเทปภาษาเนาะจากเรื่องจากตอนจากแล้วทุนทุนได้ก็ใส่ว่าจากตะเกียบวันนี้ก็ใส่ว่าเทปภาษาก็ใส่ว่าเทปเทคนิคเอามาเนาะภาษาผู้ที่ทำนี้วันที่ทำแล้วคู่ล้อเนาะคนเราดีรู้มีสิ่งที่สมบูรณ์นี่นะสมบูรณ์เทวดาเนาะเลประตูจะถูกประจำมุเนาะประตูจะมุทเวดีหกคู่ประตูจะมีหกคู่อาจารย์เสกลาดีพันธ์หมดจะสอนเรื่องประจำคู่ไม่ต้องมีหกคู่อาจารย์เสกลาดีพันธ์หมดจะสอนเรื่องประจำมุเลือกวันนี้ดีพันธ์ดีและถ้าบักใส่ตาเกลียดีพันธ์ตู้จะถอนหมดตู้จะเกลียดีหมดเขาคุณน้อง Reverend Dr. Robin Scott เวลาเดียวกันดาวพูเลอุสุที่นะอันนี้สิ 12 characteristics จะสิ่งที่เขาบอกนะอย่างเดียวกันมาเกิดเนาะ